umwami Yesu azabirukana nimwagenda gukomanga urugi kubera ko muzamwafungiraniwe hanze. Cyane Yesu nashimwe. Abakunzi b'urukundo Gatatu TV ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ndaramukije abantu bose bumviriza ubutumwa bwiza, ababurebera kuri Facebook n'ukuri Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Ndabona ko mutakimbona cyane kuri YouTube. Mvugira keshi ubutumwa mu magurupe mfite, niho usanga ndiko ndakorera umurimo w'Imana. Ariko ndashima Imana ko Imana ibikunze ko ngaruka ahangaha kuri YouTube. Nukuri Imana nibahe umugisha. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa bwiza. Ikigisho cy'uyu munsi kitwa ngo umaze imyaka 40 ugwaye imibembe. Umaze imyaka 40 ugwaye imibembe. Bene data nshuti z'umusaraba, benshi baragwaye imibembe, benshi batembera bagwaye imibembe, benshi bavuga ubutumwa bagwaye imibembe, benshi bahanura bagwaye imibembe, benshi badiakona bagwaye imibembe, benshi baririmba bagwaye imibembe. Yamara imibembe yamaze abantu benshi, yabamaze. Dusenga Imana. Uyu munsi turasoma muri Matayo igice 8 ku murongo wa mbere kugeza kwa 3. Ni mirongo 3 yonyene. Uwiteka Imana nabahe umwuka wera kugira ngo abasobanurire byinshi kubijanye n'ubutumwa ngiye kubashikiriza. Ndabakumbuye bene data kandi ndabakunda. Dusenga Imana. Uwera Mana ya Israheli, ndagushima ndaguhimbaje, ndagushima ukuntu ngiriye neza, ndagushima ukuntu data twese wongeye kandi kumpa umwanya mwiza ngo nkore umurimo wawe. Uruwiteka niryo zina ryawe. Ndakweretse abantu bawe data bari bwumve ubutumwa bwawe. Data wa twese ubahe umugisha. Mwami Yesu, abafite umutima ukomantaye ndakwinginze Uwiteka ugende woroshe kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Ndirukanye shetani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Ndakwinginze data wa twese ijuru rimanuke maze rinkikuze. Urakoze data. Sabye nize kuvyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Amanutse uwo musozi, ishengero ryinshi riramukurikira. Maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati, mugenzi ukunze woshobora kumpumanura. Aramvura ukuboko amukorako ati, ndakunze humanuka. Amen. Subiremwo. Amanutse uwo musozi, ishengero ryinshi riramukurikira. Maze umunyamibembe aza kuri we aramupfukamira ati, mugenzi ukunze woshobora kumpumanura. Aramvura ukuboko amukorako ati, ndakunze humanuka. Amen. Yaramvuye ukuboko amukoraho ati, ndakunze humanuka. Iri ni ishengero ryinshi ryari ryakurikiye Yesu. Mw'iryo shengero harimo abapfumu,
harimo abarozi, harimo abasambanyi, harimo abantu benshi, harimo abakora ibyaha bitandukanye. Ariko umwe wenyene mw'iryo shengero niwe yatekereje aribuka ko afite imibembe. Aribuka ko afite imibembe kandi yibuka ko niyabwira umwami Yesu ko umwami Yesu ari bugire ikintu kuri we, ari bumuhindure ubuzima. Aratinyuka arabwira umwami Yesu, mugenzi niba ukunze numpumanure. Ntabwo yatinye, yabonye ko kugumana imibembe byamugirira ikibazo, yabonye ko kugumana imibembe bizatana hamwe byamushikana, yabonye ko imibembe ari ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo yayigumanye, ahubwo yaratatse, yarashatse uwomufasha, ashaka Kristo kuko Kristo niwe akuraho imibembe. Kino gihe tugeze mw'iki gihe ishengero ryinshi, ishengero rinini yajarakurikiye Yesu yamara rigifite imibembe. Ishengero iracyafite imibembe nubwo baririmbana imibembe. Nubwo bona mbese badiyakona bumva bafite imibembe. Nubwo bona bavuga ubutumwa mbese bafite imibembe muri bo. Nubwo ubona bambaye amasuti n'abapasiteri, ariko muri bo buzuye imibembe, bagendana imibembe. Aba evangeliste benshi bagendana imibembe muri bo, imibembe y'ubusambanyi, imibembe yo kwikinisha, imibembe y'ububeshi, imibembe y'uburyarya, imibembe niyo bariko baragendana. Mwene data, umaze imyaka ingana iki ingahe mu rushengero ugwaye imibembe? Urinjira mu rushengero ukinjana imibembe yawe, wasohoka ugasohokana imibembe yawe. Ntabwo utekereza ngo ugende kwikura iyo mibembe, yamara nta munyamibembe azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Umuntu wese azi ko agwaye imibembe nta juru afite, ntago azigera yinjira mu bwami bw'Imana. Ico naguhanura mwene data, imibembe yawe ufite ukwiye gushaka Kristo akayigukuraho, kubera ko ufite ibibazo bikomeye. Ufite ibibazo bikomeye. Yesu Kristo natugire neza. Imibembe y'ubwibone, imibembe yo kwiyambika ubusa, imibembe yo kwihindura, imibembe yo gukata iminzane, imibembe yo kurya rushwa, imibembe iyo yose ni imibembe ijejeta ivanze mu n'amaraso. Imibembe ijejeta, imibembe yamara barabikora bagaca bagenda kuvuga ubutumwa. Mugenzi wawe aguhaye amafaranga akwiye aje kugushorera, ariko wewe umuhaye bidakwiye. Iyo ni imibembe ugendana, ugwaye imibembe irakurembeje. Yamara ico nakubwira nushaka umwami Yesu, kuko uwo mubembe wowe ufite ntabwo uzigera uwinjana mu bwami bw'Imana. Icyo nakubwira cyo, nushaka umwami Yesu, nushaka umwami Yesu akubabarire. Nushaka umwami Yesu mwene data, mufite imibembe itandukanye, imibembe yo guca inyuma abagore banyu, imibembe yo guca inyuma abagabo banyu. Yamara bene data, nta nubwo bamunafite. Ntabwo wiyumvira ati uyu mubembe ufite umwanya wari wo wose napfa, ese mpfuye naja hehe?
mbese kutabitekereza, kutabyiyumvira ko ushobora gupfa umwanya wari wo wose. Nta nubwo uri kuranatinya niyo uzaje. Nimuhindukire, nimuhindukire, nimugaruke ku Uwiteka. Mwamutaye muri mu rushengero, wicaye mu rushengero ariko umutima wawe ntabwo uri mu rushengero, umutima wawe ntabwo uri kumwe n'Imana, umutima wawe wataye Imana, umutima wawe ntugishaka Imana. Iyo Imana yo mu ijuru irimo irakureba umaze igihe mu rushengero ariko wewe umutima wawe uri kure, irababara, Imana irababara. Iyo Imana yo mu ijuru irimo irabona wewe urimo uraririmba mu rushengero ariko mu mutima wawe uri kure y'Imana, mwene data, Imana ntinezererwa. Ese uzaba waruhiye iki? Uzaba waruhiye iki uriya munsi utabonye Umwami Yesu? Ndakubwire, bazadodora nta numwe azabafungurira. Umwami Yesu azababwira ati nimugende sindabazi, nikazababwira. Umwami Yesu azabirukana nimwagenda gukomanga urugi kubera ko muzamwafungiraniwe hanze. Azababwira ati nimumvireho ntabwo ndabazi. Muzavuga muti Mwami Yesu twararirimba, Mwami Yesu twari dufite ijwi ryiza, Mwami Yesu twarahanura, Mwami Yesu twakora uku, twaradiakona. Yamara Umwami Yesu ntago azaba bibuka kubera ko mutazaba mwanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Azababwira ati mviraho sindabazi. Yamara muzaba mukoreye ubusa, muzaba mukoreye ubusa. Nimuhindukire bene data, Umwami Yesu araje. Umwami Yesu aje gutwara ishengero. Umwami Yesu araje. Nuhindukire, nutunganye ibidatunganije muri wewe. Dore wewe ufite imibembe yarakurembeje. Yamara nushaka Umwami Yesu kugira ngo agutabare, kuko nta munyamibembe azigira aja mu bwami bw'Imana. Pasiteri uri muranyumviriza, wewe ugendana imibembe. Yewe diakoni uri muranyumviriza, wewe ugendana imibembe. Yewe muririmbyi uri muranyumviriza, ufite imibembe yakwishe. Yamara nimuce bugufi, musabe Imana imbabazi. Nimuce bugufi, musabe Imana imbabazi. Mugendana ubusambanyi, mugendana ukwikinisha, mugendana uturozi, muva aho ngaho mu rushengero mukagenda mu bapfumu, mwava mu bapfumu mukinjira mu rushengero. Reka muri ko murabivanga. Yamara ndababwiza ukuri, umunyamibembe ntago azigira yinjira mu bwami bw'Imana. Umunyamibembe ntago azigira yinjira mu bwami bw'Imana. Umwami Yesu natugire neza. Umwuka wera mbwiye ati aje vuba. Umwami Yesu ngo aje vuba, kandi iryo jambo riri muri Bibiliya ngo kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niko mbwiye ubu mwanya ubu ngubu. Mwene data, uri murafinata kandi igihe kije. Igihe kiraje ku buryo nyoko atazigera agutabara. Igihe kiraje ku buryo so atazigera agutabara. Igihe kiraje ku buryo umugabo wawe atazigera agutabara. Igihe kiraje ku buryo umugore wawe atazigera agutabara. Buri muntu azabazwa ku ruhande rwiwe. Buri muntu azabazwa ku ruhande rwiwe. Mwene data, ntuzavuga uti ngo kanaka ngo yarambeshe, ngo yarambeshe. Yamara nawe urafite ubwenge, urafite ubwenge, ukwiye gusenga Imana. Nimba uri ari
icyo ntago ari cyitwazo. Icyo ntago ari cyitwazo cyo kuvuga ngo kanaka ngo yarambeshe. Ntago ari byo wobwira Imana, ahubwo icyo nakubwira pfukama, senga, ubaza Imana kugira Imana ikugire neza. Kugira Imana ikugire neza. Abana bawe ntabwo bazagufasha kuri wa munsi. Inda muri ko murakorora inda, muri ko murafata abana mukabashira mu ntuzenye mu dushashi, muri ko muraja mu family ya planning, abakobwa muri ko muraja kwifungisha. Yamara ibyo byose ni mibembe mwikoreye, ni mibembe mwikoreye. Nimuhindukire, umwami Yesu araje kugira ngo ahembe buri muntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, uri mu biki? Ni biki urimwo? Ko buri munsi utonda mu rushengero, ko buri munsi utonda kuririmba, ko buri munsi ugenda kare ngo ugiye kudiyakona, ko babona ufite za Bibiliya ngo ugiye kuvuga ubutumwa, ariko ukaba ufite ibyaha bihishije, ukaba ufite ibyaha bihishije. Yamara Imana irimo irabireba. Imana yo mu ijuru irimo irabireba. Nimwihane, igihe cyawe ni iki cyo kwihana mwene data. Igihe cyawe ni iki cyo kwihana. Yamara ejo harashobora kuba ari kure. Niwihane bigishoboka. Nushaka umwami Yesu bigishoboka abonwa, numwambaza akiri hafi, maze ushire kuri ingeso zawe mbi, maze witandukanye n'iby'iki gihe, maze witandukanye n'ibyaha, maze umutima wawe uwuhe Imana yo mu ijuru. Ukora ibyo Imana ikeneye, ngo mwame mwiyeza kuko mutazi umunsi cyangwa isaha, ngo muhore mukenyeye, ngo kandi amatara yanyu ngo yame yaka. Abakristo mwasinziriye, n'abari bahagaze barimo barasinzira. Yamara ntusinzire. Nimwibuke wa mugani w'inkumi 10 uko byagenze. Umukwe yaje umwanya wari wo wose, umukwe bari bamurindiriye, ariko bamwe barasinziriye, bamwe mbese n'amavuta ntago bari bayafite, ibijuju nta mavuta bari bafite. Umukwe yaraje asanga ibijuju byagiye gushaka amavuta, ntabwo bari bwitegure, ntabwo bari bwamwiteguriye mbere hose. Niyo mpamvu kiriya gihe nta jambo uzigera wumva mwene data. Kiriya gihe ntawe uzakubwira ubutumwa bwiza uzigera ubona. Kiriya gihe nta muntu n'umwe uzigera wumva aririmba indirimbo zo kugira ngo we wihane, kuko bizaba byarangiye. Bizaba byarangiye. Dusenge. Ubu tugeze mu mwanya wo gusenga. Buri muntu niyirebe, nareba amagambo yavuze. Ingendo wagenze gute? Mugabo we, umugore wawe wamuvugishije gute? Bimeze gute mu rugo? Wa mugore we, mu rugo bimeze gute wowe n'umugabo wawe? Bimeze gute? Mwabakobwa mwe, mbese mumereranye gute n'ababyeyi banyu? Tugiye gusenga. Mwabasore mwe, nimwirebe, tugiye gusenga. Buri muntu napfukama hari abwira Imana ibyo yakoze. Amere nk'uyu mugabo yararwaye imibembe, yabwiye Yesu ibibazo byiwe. Nawe pfukama ubwira Imana ibibazo byawe, maze Imana ikubabarire. Tugiye gusenga, tugiye guhamagara Imana, tugiye gusaba Imana imbabazi, tugiye kubwira Imana aho twakosheje kugira ngo Imana itubabarire. Dusenge Imana.
data ndi imbere yawe Uwiteka, ndasengeye abantu bawe data. Mwami Yesu, turi wacu mu mubiri, turi wacu mu mubiri Mana, twambaye inyama n'amaraso. Ndakwinginze Mana waremye ijuru n'isi, abantu bawe Mwami ubeze, abantu bawe Mwami bahanagura ibyaha byabo, abantu bawe Mwami bababarire. Ya maraso yawe y'igiciro Mana ageneye imitima yabo. Ndakwinginze Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze Mwami Yesu bagire neza. Mwami bafite imibembe y'ubwoko bwinshi Mana, ndakwinginze Mwami genda uyeze, genda uyibakize data, nk'uko wakijije wa mugabo. O Yesu Kristo, nk'uko wakijije wa mugabo, ndakwinginze ugende weze ukize abantu bawe. Haleluya. Ndakwinginze Uwiteka genda mu mitima yabo. Mwami Yesu baha amahoro data. Ndizera neza ko ni wababarira mu mitima yabo barumva bafite amahoro. Mana ndakwinginze ubagire neza data. Ibyaha byabo Mwami bibakureho. Mwami ntiwongere kubyibuka. Data wa twese bakugiriye nabi. Data wa twese bakoze ibintu utanezererwa. Mwami ndakwinginze ubagire neza. Mwami ndakwinginze ubabarire. Urakoze Yesu kubabariye. Oh Yesu, ndasengeye abagwayi Mana. Hari abagwayi imitima, hari abagwaye za kanseri, hari abagwaye za korona, hari abagwaye inkorora, hari abagwaye umutwe, hari abagwaye amafyigo, hari abagwaye estoma, hari abagwaye ibisazi, hari abagwaye ibirozi, hari abagwaye urusina, hari abagwaye indwara zitandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo ndabarambitse ibiganza. Ndakwinginze Uwiteka wavuze ati ngo tuzahonya inzoka na sikorupiyo. Ndakwinginze data twese wavuze ati ngo tuzasenga, tuzarambika ibiganza ku bagwayi bazakira mu izina ryawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, kino kiganza gikore ku muntu ari wese agwaye. Ndakwinginze Yesu Kristo usanga umuntu wari we wese agwaye indwara mu izina rya Yesu Kristo, maze umukize, kubera kari wowe muti, kubera kari wowe muganga, kubera kari wowe dogiteri. Ndakwinginze Uwiteka Mana ugere ku mwumwe wese afite ibibazo by'ubugwayi mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndagushima kwiri jambo duhaye, ndagushima data, ndakwinginze uriherekeze. Ndakwinginze Uwiteka ugenda umeze imbuto zawe, maze Mwami Yesu zivomerere. Urakoze Mwami w'abami, Mwami w'ino murimo wawe nkoze data. Urazi ko shitani atawukunda uno murimo. Ndakwinginze Uwiteka, haleluya haleluya, ugire neza abantu bawe bumvirije buno butumwa. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen amen.